رومانویس کرد جاندوز شعالی انستوتی چاندا کردی وینا و هات خلات کرن و لوینا پایتخت ولات نمسا لسر کار و خبات ویا به 10 سالان دوار خدمت چاند و زمان کردی دا جاندوز هاتی خلات کرن. گابا مروف قدر نویسکارێکی خوا بزانم ئەحمەدی خانی ئەو بازم دکردو قدری قەلەما مە بزانم قدری قەلەما مەزانم ئەحمەدی خانی مال و ملک و زێری تنە بوو پرتوکاوی هەبوو مەموزی ناوی هەبوو ژمیرەت بۆ قدری قەلەما مزانم ڕاستیژی ئەر تشتێکی گەلێکی گرنگە ناو ملەتانە مرۆڤ قدری نویسکاری خوا زانبە قدری قەلەما وان زانبە مرۆڤ دەخویاکردن گوت چ خواسی ئاستا و وی ملەتی پێش کرد ئەس بخوا vê xelatê diyarî xwendevanê Kurd dikin ew xwendevanê Kurd ê gu bi ew qas zor û zehmetî li zimanê xwe xwedî derdikeve pirtûka Kurdî bi dest bixîne û dixwîne di van şert û mercên zehmet de hêjayî xelat xwendevanê Kurd hêjayî xelat